Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың өкімдарларға жолдаған қаттары. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы адамзатқа пайғамбар болып жіберілген. Алла Таала Құранда біз сені бүткіл аламдарға мерім қылып жібердік деп айтқан. Пайғамбарыбыз адам баласын тура жолға шақырып, қараңғылықтан нұрға шығарып, жалғыз жаратушыға сыйынуға үгіттеген. Алла Таала Құранда пайғамбарыбызға қайрылып, Мұхаммад адамдарға: ей адамдар, мен сілердің барыңар үшін Алланың елчісімін. Асмандар менен жерден қожойындығы Аллаға ғана таандық. Андан башқа құдай жоқ. Ал тирилтет жана өлтүрөт. Аллаға жана анын сөздөрүнө ишенгиле. Пайғамбар болып жиберилген сабатсыз елчисине ээрчигиле. Балким тура жолду табарсыңар дегин деп айткан. Бул аяттардан көрүнүп тургандай, Алланын астында адам баласынын кадыры бирдей. Алла Таала айткан: о адамдар, мен силерди эркек ургаачыдан жараттык. Ошондой эле бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн урууларга жана элдерге бөлүп койдук. Алланын астында сыйлууңар, такыбаңар. Алла баарын билүүчү жана баарынан кабардар. Хужурат сүрөсү 13-аят. Ислам дини бардык адамзатты бир Аллага баш ийүүгө чакырып, адам баласын биримдикке үндөп, бөлүнүп жарылуудан тыят. Динде ак адам менен каранын, бай менен кедейдин айырмасы жок. Адамдар тарактын тиштериндей тегиз деп айтылган. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам падышаларды, урууларды, уруу башчыларды, коңшу өлкөлөрдүн жол башчыларын динге үгүттөгөн. Худайбия келишиминен кийинки бир канча мөөнөткө созулган тынчтык айланадагы элдер менен байланышууга шарт түзгөн. Бир күнү пайгамбарыбыз сахабаларын топтоп: Алла Таала мени бүткүл үммөткө ырайым кылып жиберди. Исламды жаюуда мага жардам бергиле. Хаварилер Мариямдын уулу Исага каршы чыккандай, силер да мага каршы чыкпагыла, деди. Хаварилер Иса пайгамбардын шакирттери. Мына ошондо сахабалар: о Алланын элчиси, хаварилер Исага кантип каршы чыгышты эле деп сурашты. Иса пайгамбар дагы мен сыяктуу жолдошторун айлана тегерекке жиберүүнү каалаган. Ошондо жакын жерге жибергендери өз каалоолору менен барышкан. Узак жерге жиберилгендеринин баргылары келген эмес. Иса пайгамбар Алла Таалага кайрылганда, Алла Таала алыска жиберилгендерди кайсы элге жиберилсе, ошол элдин тили менен сүйлөй турган кылып койгон. Ошондон кийин гана Иса пайгамбар аларга: бул Алла Тааланын силерге ыроологон жакшылыгы, эми кечикпей жөнөгүлө деп буйрган, деп түшүндүрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин сахабалар: о Алланын элчиси, биз андай кылбайбыз. Бизди каалаган жериңе жибер, барууга даярбыз дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул чакыргынан кийин төмөнкү сахабалар чабармандык милдетти аткарышты. Биринчи, Абдулла бин Хузайфа, Персиянын падышасы Худраф Парвизге. Экинчиси, Амр бин Умайя, Хабашиянын падышасы Асхамага. Үчүнчүсү, Дихья ал-Калби, Рум падышасы Гераклиге. Төртүнчүсү, Салим бин Амир, Ямама өкүмдары Хавза бин Алиге. Бешинчиси, Хатиб бин Абу Балта, Египет падышасы Мукавкиске. Алтынчы, Шужа бин Вахби, Гассан өкүмдары Мунзир бин Хариске жиберилишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Рум падышасына жөнөткөн каты. Пайгамбарыбыздын доорундагы эң күчтүү мамлекеттердин бири Рум мамлекети болгон. Бул өлкө тууралуу ыйык Куранда да эскерилген. Анда мынтип айтылат: Алиф, Лам, Мим. Рум жеңилди. Эми жакын жерде алар кайра жеңишке жетет. Бир нече жылдын ичинде иш мурунда, кийинда Алланын эркинде болот. Ошол күнү Алланын жардамы менен момундар кубанышат. Ал өзү кимге кааласа жардам берет.
Al ızаттуу жана мээримдүү. Рум сүрөсү 1-5 аяттар. Ошол учурда Рум падышасы Геракли деген адам эле. Ал Тунисте туулуп өскөн юнандык адам болчу. Атасы Юнанда сот болуп иштеген. Рум менен перстердин ортосунда чыр чыгып, согуш башталган мезгилде Геракли Румга падыша болгон. Перстер менен болгон согушта Рум жеңишке жетип, мамлекеттин күч-кубаты дагы артат. Мына ушундай кубаттуу өлкөнүн өкүмдары Гераклиге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кат жолдоп, Дихья ал-Калби деген сахабасын жөнөтөт. Каттын мазмуну мындай эле: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алланын элчиси Мухаммедден Румдун башчысы Гераклиге, туура жолго баш ийгендерге салам болсун. О Рум калкынын өкүмдары, сени ислам динин кабыл алууга чакырам. Мусулман бол. Алла Таала сенин зоболоңду арттырсын. Эгер бул чакыргымды кабыл албасаң, кол алдыңдагы дыйкандардын, кедейген багалдардын жана сага баш ийген бардык адамдардын күнөөсүн мойнуңа илесиң, деп жазып, анан төмөнкү Куран аятын кошумчалады. Эй китеп берилгендер, бизге да, силерге да теңдеш болгон бир сөзгө келели. Жалгыз Алла Таалага гана кулчулук кылалы. Ага шерик кылбайлы, жана Алла Тааланы коюп бири-бирибизди теңир кылып албайлы. Геракли катты окуп, аябай таасирленди. Анткени ал христиан динин мыкты билген адам болчу. Китептерден окуп, ушул заманда пайгамбар чыгаарынан кабардар эле. Ойлонуп көрүп, ошол адамды көргөн адамдар менен баарлашып көрүүнү туура тапты. Дал ошол мезгилде Меккелик Абу Суфьян Шамга келип, соода сатык кылып жүргөн. Анын кабарын уккан Геракли аны таап келүүгө буйрду. Абу Суфьянды жанындагы шериктери менен дароо эле таап келишти. Аларды бир сыйра кыдырата карап, анан араңарда пайгамбармын деп чыккан кишиге жакыныңар барбы? Деп сурады. Мен анын аталаш бир тууганы боломун, деди Абу Суфьян. Геракли ага өңүлөө карап, кол шилтеп жанына чакырды да: Сен менин суроолорума жооп бересиң. А силер болсо, мунун айтканы чын же жалган экенин тастыктап турасыңар, деди, башка шериктерине карап. Анан алгачкы суроосун узатты. Анын ата теги кимдер? Анын ата теги асыл ак сөөктөрдөн, деп жооп кайтарды Абу Суфьян. Андан мурда силердин араңардан кимдир бирөө пайгамбармын деп чыкты беле? Жок. Анын ата тегинен падышалар чыккан беле? Жок. Аны байлар ээрчип жатабы же кембагалдар ээрчип жатабы? Аны ээрчигендердин көбү кедейлер. Аны ээрчигендердин саны көбөйүүдөбү же азаюудабы? Күн санап көбөйүүдө. Анын динин кабыл алгандардан кайра артка кайткандар барбы? Жок. Анын дининен эч ким баш тарта элек. Ал буга чейин жалган сүйлөчү беле? Жок, жалган сүйлөгөнүн уккан эмеспиз. Аманатка кыянат кылчу беле? Ошол күнгө чейин андай кыла элек. Мындан аркысын айта албаймын. Аны менен согушуп көрдүңөрбү? Ооба. Жеңишке кимиңер жеттиңер? Кээде биз, кээде ал жеңчү. Ал силерди эмне кылууга буйруп жатат? Шерик кошпой жалгыз Аллага сыйынууга, ата-бабабыз сыйынган нерселерди таштоого, намаз окууга, чын сүйлөөгө, тууган урук менен карым-катнаш кылууга буйруйт, деди Абу Суфьян. Абу Суфьян бул учурда динге кирелек мусулмандардын негизги душмандарынын бири болчу. Ошондой болсо да, жат өкүмдардын алдында жалган сүйлөй алган жок. Артында турган шериктеринен чочулап, жалганы чыгып калуусунан коркуп, болгонун болгондой айтты. Мына ушундай маектен кийин Геракли Абу Суфьянга карап, анын ата теги ак сөөк экен. Чынында пайгамбарлардын баарынын теги ушундай болот. Ага чейин эч ким өзүн пайгамбар деп жарыялаган эмес экен. Демек ал кимдир бирөөнү туураган эмес. Анын ата-бабаларында падышалар болгон эмес экен. Эгер андай болгондо, балким ал ошол бийликти кайтарып алууну көздөгөн болуусу мүмкүн эле. Ал чынчыл экен. Адамдарга жалган сүйлөбөгөн адам Аллага дагы жалган сүйлөбөйт.
Аны erçigender gedeyler eken, çınında paygambarlardı algaç gedeyler erçeyt. Аны erçigender gün sana ösüp jatıptır. Iman götürülüp tuğ çokusuna jetkenge çeyin аны erçigender göbeye beret. Anın dininen eçkim kayra kaytpaptır. Iman jürekke girgenden giyin andan eçkim kayra kaytpası belgilü. Amanatqa kıyanat kılbagany, jalgan süйлögönü da paygambarlarının sapatı bolup jatat. Jalgız Allah'a sıyınuga, namaz okuga, jakşılık kılıuga, tuğandar menen katnaşuga buyrugany dagy paygambarlarga tieşelүү sapat. Demek al paygambar ekeni çyn. Men anın çıgarım bilçümün. Birok silerden çıgat dep oýlap opdurmyn. Eger aga jeterime gözüm jetkende, aga sözsüz jolukmakmyn. Anın janında bolsam, butların juumakmyn, dedi. Anam paygambardan gelgen katty, kayra bir sıyra okup çıktı. Oşul uçurda, anın aylanasındagylar ızy çuu götörüp, saray içi çuuga tolup çıktı. Jeldetler Abu Sufyandy şerikleri menen saraydan tışkara çıgarıp jüberdi. Kiyin Girakli katga jogap жазып, belek beşkegi menen Dihya al-Kalbini uzatıp koydu. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem anın katın okutup, uğup, jalgan aytıp jatat. Al dagile Hristiyan dininde, dep, jübergen beleklerin musulmandarga taratıp berdi. Girakli İslamdy kabul kılbagany menen, paygambarımızdy akırkı paygambar, İslamdy çыныgı din dep eseptegen. Dindi kabul aluusuna, biliginen ayrılıp kalam degen korkunuç toskol bolgan. Bir top Hristiyan alımdardan kat arkılуу geňeş suragan. Alarda bul din akırkı din ekenin, anı kabul aluu zarыл ekenin geňeş berişken. Rumdagy bardyk atgaminerlerdi çogutup, İslam tuuralуу oýlorun bilip görgön. Birok alardyň biri dagy İslamga girүүnü kalagan emes. Oşon aynan özü dagy dinge girbey kala bergen. Paygambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem ömürünün ayagına çeyin aga bir gança jolu kat joldogon. Girakli al kattardy tumarday saktap, gözü ötkөндөн giyin da saktoonu osiyat kılgan. Keyin Rum musulmandardyň koluna ötköndö, musulman kol başçılarga oşul kattardy tapşyrışgany tarih kiteplerinde aytylat. Kebir alımdar Kur'andagy tömönki ayatlardy dal uşul Girakli jana anın өлkösü tuuralуу aytılgan dep esepleşet. Jok, zalimdar bilimsizlikten ulam kızıkçılıklarını erçişti. Allah adaştırgandı. Kim tuura jolga salat? Akirette alarga jardamçı jok. O Muhammed, bir kudaylulukka başıyıp, yüzüңdü dinge bur. İslam dini bul Allah jaratkan tabiat. Adamdardy oşol tabiat İslam menen jaratkan. Allah'nın jaratkanın özgörtü mümkün emes. Eň tuura din uşul. Birok adamdardan göbü bilişpeyt. Rum suresi 29-30 ayatlar. O paygambar, çınında sen jüregölüktörgö söz uğuza albaysın. Saga артын salıp bara jatkan malda akıykatty uğudan kereň bolgondorgo dawatty uğuza albaysın. Çındыкты görүүдөн ataylap sokur bolgondordu adaşuusundan tuura jolgo baştay albaysın. Sen bizdin ayatlarыбызга iman keltirgenderge gana çındыкты uğuza alasın. Oşolor gana musulmandar. Rum suresi 52-53 ayatlar. Al gündö zalimdarga şıltooloru payda berbeyt, jana alardan towada talap kılınbayt. Rum suresi 57 ayat. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'din Persiya padişası Hosroygo joldogon katı. Persiya mamleketi Araptarga jakyn jaygaşkan mamleketlerden biri bolçu. Bular Bahreyn, Yemen syaktu kebir Arap ellerine da öküm jürgüzüp turgan. Hudaybiya gelişiminden keyin Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem aylanadagy ökümdarlarga kat joldop alardy dinge çakırgan. Oşondoy ökümdarlardan biri Pers padişası Hosroy bolçu. Aga joldongon katty Abdullah bin Huzayfa degen sakaba Bahreyn'din akiminin jardamı arkılуу Hosroygo jetkizgen. Kattın mazmunu tömönkiçe жазылgan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammad'dan Pers ökümdarı Hosroygo, Allah'a jana
anın paygambarına iman keltirip tuura jolga düşkönderge tınçlyk bolsun. Allah'dan başka sıyınuğa tatıktуу zat jokduguna, anın şerigi jok, anın elçisi Muhammad ekenine kübölük berem. Seni Allah'nın dinine çakıram. Tirүү adamdardy eskertүү jana kapırlarga azap boloru tuuralуу çındыкty jetkirүү üçin bütkül adamzatка paygambar bolup jiberilgenmin. İslamdy kabul al, azaptan kutulasың. Eger baş tartsaң, bardyk atbarastardын günөөsü senin moynuna jüktelöt. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din katın okutup ukkan Hosroy açuulanıp katты alıp bargan adamdın aldında tıtıp salat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bunu ukkanda katты tıtkan adamdın biyligi da tıtılat dep aytat. Hosroy oşol boydan toktop kalbay, Yemendin başçısı Bazanga paygambardı tutkundap kelүүsүn buyuruyt. Al özünün iki adamın paygambarыбызга jiberet. Alar paygambarыбызды başçılары çakırıp jatkanын aytышkanda, paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem alarga bir gündөн keyin jolugууну убада kılat. Oşol tünü paygambarыбызга Hosroydu özünün balası Şiraveh öldürgönün Allah kabarlagan ele. Ertesi tigi ekönü paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem alardın gelgen maksatı işke aşpay kalganın, Hosroydu özünün Şiraveh degen oğlu öldürgöndügü tuuralı aytat. Tigiler buga işeni üşenbey Yemenge gelişet. Gelse çında bile iş paygambarыбыз aytkanday bolup çıgat. Uşul okuyadan keyin Bazan da tigi ekөөdagı dinde kabul alat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din Kıpti ökümdarı Muhafkiske жазган katı. Katta mıntip жазılat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu jana elçisi Muhammad'dan Kıpti ökümdarı Muhafkiske. Allah'a iman keltirip tuura jolda bara jatkandarga tınçlık bolsun. Seni Allah'ın dinine çakıramın. İslam'dı kabul kılsaң, tınçlıkka bölünösüň. Allah seni sıylayt. Eger baş tartsaң, bütkül Kıpti elinin günөөsü saga jüktelöt, dep жазıp, anan Allah Taala'nın tömönkü ayatın koşumçalagan. Aytkın, o kitep eğeleri, biz menen silerdin araňarda okşoş bolgon sözgö gelgile. Allah'dan başkaga ibadat kulçuluk kılbaylı, aga eş nerseni şerik keltirbeyli, jana Allah'ını taştap, gebir ölörübüz, başka bir ölörübüzdü Rabbi Kuday kılıp albasın. Alu İmran suresi 64. ayat. Katты Hatib bin Abu Balta degen sahaba Mukafkiske jetkiret. Al katты okup, elçini jakşı sıylap, anan жооп kaytarat. Жообу mınday bolçu. Irayımdu janabor Allah'nın atı menen Abdullah bin Muhammad'a Mukafkisten saga salam bolsun. Katıngdı okup çakırgыңды düşündüm. Men dagı jakın arada paygambar çıgarım bilgenmin. Birok Şam taraptan çıgatko dep oyloçumun. Saga 2 gün giyim geçe jana bir kaçır tartuu jiberdim. Alardı kabul kıl. Hatib bin Abu Balta alıp gelgen küngdördün biri Maria Kiptiya enebis Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga jubay bolup İbrahim attуу uul törөгөн. İbrahim 1,5 jaş kuragında çarçap kalgan. Paygambarыбыздын Habaşiya imperatoru Najashiga Neguska joldogon katı. Kattın mazmunu Allah'ın elçisi Muhammad'dan Habaş'tın imperatoru Najashiga saga tınçlık bolsun. Ulu Allah'a maktoo aytamın. Maryamdın ulu İsa Allah'ın kulu jana sözü. Allah Taala al sözdü ruhu abdan taza, düýnü jaşoosundagı kemçiliklerden taza bolgon Maryamga saldı. Uşuntip İsa Maryamdın boyuna büttü. Uşuntip İsa'nı jarattı. Adamdı dagı Allah Taala özü jaratkan. Men seni жалгыз Allah'a iman keltirүүgө, aga başı ýüge jana maga düşkön Kur'an'a iman keltirүүgө çakyram. Men Allah'ın elçisimin. Saga Jafardy bir neçe musulmandar menen jiberdim. Alardy sıylap, jakşı mamile jasa.
men seni jana askeringdi Allah'a moyun sunuga çakıram. Menin nasatımdı kabul al. Tuğra joldu erçigenderge tınçtık bolsun. Najashi'ge yazılgan kat başka başçılarga yazılgan katlardan özgüçölönüp jüregünde imanı var adamga yazılgan syakty. Antkeni Paygambarыбыз anın bir Kudayga sıyınuçu ekenin bilçü. Najashi Jafar menen bargan musulmandardı jakşı tosup alıp, alar menen din tuuralı bir kança jolu barlaşat. Kurayş kapırları alardı kaytarıp berüsün talap kılıp gelişkende da kaytarıp bergen emes. Sahabalardı korgop, alarga jılуу mamile jasap, kийинчерээк İslam'dı kabul alat. Anın Paygambarыбыздын katına жооп kaytargan katının mazmunu mınday bolçu. Bismillahirrahmanirrahim. Najashi ashamadan Muhammad paygambarga: O Allah'ın paygambarı, saga jalgız Allah'ın ırayımı jana berekesi bolsun. Senin katın maga jetdi. İsa tuurasında basa bilgilepsin. Asman menen жердин ээси Allah'a ant. İsa jönündө tak daana aytıpsın. Biz senin katыңды düşündük. Jafarga jana sahabalarına mehman dostluk görsöttük. Sen çınçıl paygambar ekeniňe göөлük berem. Men saga jana tuğanın Jafarga kol berem. Allah'a çeksiz dank. Senin tuğanın arkılуу İslam'dı kabul aldım. Sahabalar al jerde sıy urmattın tuu çokusunda boluşup, Najashi menen bir neçe jolu joluguşup, andan köp jakşylyktardy görüşkön. Oşontip Habaşaga hicrat kılgan sahabalar hicrattın 6-njy jyly Haybar soguşu mezgilinde kaytıp gelişet. Oşondo Paygambarыбыз sүйünüçü kuçagına batpay, Haybar açılışına kuvansambı je Jafar'dın gelişine kuvansambı dep aytkany var. Najashi hicrattın 9-njy jyly kaza bolup, Paygambarыбыз bul tuuralуу kabardar bolgondo kaygırıp, aga kayıp janazasın okugan. Paygambarыбыздын Yamama padişası Hauza bin Ali'ge joldogon katı. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Yamama padişası Hauza bin Ali'ge kat жазып, anı Sulayd bin Amir Amiri'ge tapşırat. Al katты padişaga jetkiret. Katta mıntip жазылgan ele. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammad'dan Hauza bin Ali'ge: Tuğra jolgo erçүүçülörgө tınçtık bolsun. Menin dinim bütkül düýnögö jetet. Dindi kabul kıl, salamatta bolosun. Kol astыңdagylar özüňde kalat. Tuğra dindi karmagandarga tınçtık bolsun. Padişa Sulayd bin Amir'de jılуу tosup alıp, ayabay jakşı sıylayt. Katты okup daroo жооп жазат. Anda mıntip aytylat: Seni sözdörüň, çakırgan dinin kanday sonun. Birok menin abroyum öz komumda öte jogoru. Anan tilge da çeçenmin. Araptar meni sıylaşat. Kebir kol astındagy urularga meni başçı kılsaň kanday sonun bolmok. Anan Sulaydka kımbat baluu belekterdi berip, çepken jaap sıylap uzatat. Sulayd Paygambarыбызга bolgon okuyany kabarlayt. Paygambarыбыз katты okup: Menden alakanday jer surasa da berbeyim. Al jana aga garaştuular kıyrasın dedi. Antkeni katta aykın bolgondoy, Hauza Paygambarga şart koyup, İslam'dı da kabul kılgan emes. Oşonduktan Paygambar aga kargış aytты. Aytkanday ele Mekke açılışından keyin Jabrail perişte Hauzanın ölümü tuurasında Paygambarga kabarladı. Oşondo Paygambarыбыз: Menden keyin Yamamadan jalgançı çıgat. Anan al öldürülöt dedi. Ukkandardın biri: O Allah'ın elçisi, anı kim öldüröt dep surady. Paygambarыбыз: Sen jana senin joldoştoruň dep жооп berdi. Keyin dal oşondoy boldu. Paygambarыбыздын Bahreyn padişası Munzir bin Savi'ge joldogon katı. Paygambarыбыз Bahreyn padişası Munzir bin Savi'ge joldogon katın Ala bin Hadrami arkılуу jiberet. Padişa katты okup İslam'dı kabul alat. Al emi Bahreyndin eli kebir İslam'dı kabul alsa, kebiri baş tartat. Bolgon okuyanı bayandap Ala bin Hadrami Paygambarыбызga kat жазат. Oşondo Paygambarыбыз tömönkü katты жазат. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammad'dan Munzir bin Savi'ge: Saga tınçtık bolsun.
şerigi jok Allah'a maktoo aytam, jana andan başka sıyınууга tatыктуу zat jok. Muhammad anın elçisi jana kulu dep kübölük berem. Andan soň saga uluu kudrettүү Allah tuurasında eskertem. Kim nasihat aytsa özüne nasihat kılıptır. Menin elçime moyun sungandar, maga moyun sungandar. Alarga jakşı geňeş bergendir, maga geňeş bergendir. Elçilerim seni maga maktaştı. İslamdy kabul kılgandardın mal mülkün özdörüne kaltır. Men günökörlördü geçirdim. Sen de alardın towbosun kabul kıl. Güçüň jetişinçe oňdop düzösöň saga hiç kim tiýbeyt. Jööt jana otparas boýdan kaluuçulardan salyk al. Oşentip Bahreyn elinin köpçülügi İslamdy kabuldap, jööt jana otparas boýdan kalgandar salyk tölöp jaşap kalyşdy.